Zombie apocalypse. U epizodu našem kanalu danas ćemo se snimati pack opening. Evo, kao što vidite, ja sam to samo jedan pack. Evo, ovo ništa ne posebno. Evo, hajde otvorimo sljedeći pack. I ljubčasta karta. Lama? Ama daj. Ko si ti? I klose. Ne valja ništa. Onda otvaramo sljedeći pack, neko zlatnih ST. Kurani. Ne znam. Nije niko da je poznat. Srna, Dario Srna, dobro. Može proći. Morata, Aurier, Lennon. Još uvijek loše. Patov. Pjatov. Bičakčić. I sada da vidimo. Miller. Ne Miller, jao. Jerome. Nije ni red. Da vidimo. Bruno. Dobro, Fernandinho nije loš. Arijer dupli već. I ovaj put ćemo dobiti zadnji vezni. Bio sam ja već malo, imao sam sve dobre igrače, oko 8 legendi, Informu Ibrahimovića. Pa sam odlučio glupo, imam većinu sve igrače ako hoću snimati, pa sam obrisao i evo opet skinu. Evo sad snimam iz početka. I napadač Jonas. Daj mi sada legendu. Nije u redu. Delete. Rotuliona. Ama daj. Malo nastavljamo. Dobio sam par informova, ali ništa dobro dobijem, ali baš ono pravo dobro. Ko si ti? Gens. Nikad dobijem neku legendu, nekog pravog informa ili neku igračinu. I to se vjerojatno neće promijeniti. Na vas. Daj! Dobio sam 2 legende, daj mi treću i da završim video. Video će se uploadati 6 sati. Pičakčić. 3, 4, sad! Xavier. Informi, koji inform? CF Kruse, može, inform Kruse. Nije loš, ali je loš. Inform. Da mi neka dobar centralni bek, Markus Rojo, imamo ga. I Košinc, imamo ga isto. Dani, daješ mu, Danija. I ovaj neki inform. A dobro. Ko si ti, dede? Jao, dede. Rafina, najbolji u peku, pa ja ću no spek. Idemo ponovo pokušati no spek. No spek, evo ga, opet, again. I ovaj put centralni bek Jartel. Marijan.
4, sad mi daj nešto dobro. Ima Martineza, daj mi sad nekog pravu igračinu. Neku, niza neku da bude Norir, Castro, jao. Hoću igračinu neku pravu, ono, dobru. Neku legendu još. Daj mi legendu. Daj mi legendu. 3 od 1. Roman Willian, dobro. Nije legenda, ali si okej. Ali neću tu stati, hoću. Opet trodupli i... Ko si? Artet, dobro. Trodupli ovo ima dosta. Dosta efikasno ovaj. Lova! Pa daj, ako daš lova iz Portugala, nemoj me uzbuđivati da krijem iza Ronaldo. Daj mi odmah Ronalda. Da mi Varelu. Jao. Opet ova trojka očito ima dobro. Inform koji će biti. Opet adri. Dobro idu ova školski može. Dobra je ova trojka, samo što ne može. Nikak da mi da nekog da skočim sa kreveta. 3, 4 sad. Pa naravno, gdje je oba dvojca što niste kliknuo samo jedan? Martial, može. Evo ga, dvojca klika. Sada malo bolji, ko? Škiri. I sada 3, 4, trodupli. Daj mi sada nešto pravo, dobro, da se pojedem, Džeko. I inform alfa kojeg imamo. A sad trojica opet i CF i Kasano. Sad sam dvojica. Tu ime da nije loš pik. A Maja. Ma daj, Kostil. Sada ću jedan prst. Pa ja, odmah loše. Neka vraćam se. Baš tu, nije loše, ali je loše zato što ja sam desio Vrsaljku. 3. Što odmah ide zlatno. Što bilo na evo ga informa. I Lukša da vidimo. Opet nekako 3. Džeko, again. Evo ga, opet dvojka. Rama, ko je? Niko. Herman. Bibišić. Lošarovi. Sve sto dobre igrače, ali nema legende. Samir Nasri, dobro, nije loše. Zadnji vezni Benmer, jao. I Bakr. Sergio Ramos! Dobre, idemo! Sergio Ramos! Tako je! Još 5 pekova poslije ovega. Ramosa, sine. Kagava, dobro. Nije loše. Pa sad imam fokus. Dobro, ajde. Nema veze. Ne, nisam dohtio. Nisam dohtio kliknuti. Gdje je
Tako. 3, 4, sada nešto dobro. Ovo čak i dobro. 3, baš dobro. Znači još 2 peka i to je to za danas. Ja da se pojedem. Next. Da. Ti mene zecaš. Hajde se otvorio još jedan i opet sam dobio ček. Dobro ljudi, ovdje ćemo završiti video. Čekaj da im da nema koji form. I dobro, my cards. Evo, ovdje ćemo završiti video kod ove dvije legende. Ramosa, Dora, Labe, Pjanča, Peplja i Gojina. Nadam se ljudi da ste uživali ovom video. Ako niste i ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Tačnije pretplatite se na kanal. Šta da još kažem? 3 klipa će trebati. Evo ga inform. Mati, može. 3 klipa će trebati editovati. Novi skor. Pa dobro. Samo 4 na rare. Nije loše. Još jedan inform ovaj put. U rare. Ne vem da će ovaj put novi skor. Nije. Aurier, dobro, nije loš. Dajem sad, Ibrahimović. Arbela. Not bad. Meni je sve loše što je, ako je ocjena peka ispod 100. To mi je loše. Nije loš pek. Kastra. Nije loš pek. Nije loš pek. Kada je to četao nije ispod 100. Ne, dobro. Nije loš. Nije loš. I evo ga legenda! Legenda, kakva legenda! To! Stoičkov. 84, 88 shooting, 85 passing, 87 dribbling i 82 physicality. Jao, kakva legenda. To, novi skor 190. Tako je treba. To se traži. Dobro. Inform. Farman, dobro, nije loš. A nije loš, 136, jako dobro. I Noer. Nije trap. Da je Farman obični. A 137, dobro, nije loše. Cam Hernandez. Šti. Gracia, ko si ti? Znaš znam ko si ti, ali slavi si. Tačno 100 znači nije loš. Ili će tačno biti loš. Gansu. Ko si ti? Loš pek. 3, 4, sad Carvajal. Je loš pek? Je loš pek. I ovaj će biti. Zadnji vjeznik je Id. 84 Garcia.
3, 4, sad. Loš. Jel, sve nam je to 2. 3, 4, sad. I zadnji vezni. To nije napadački vezni, malo da bude bolje jer sad skrenula serija loših pekova. Uvam sranu. Nije loša, ali će biti općenito loš pek, ja sam rekao. Daj sad jednog informa u peku. Sama Gundogan. 99. A i to će ide dobar pek, ali sam 99. Sama Godard. To je 4 sad. Aj, Šentri Kruza. Ko si ti bil što? Dobra igrač. Opet Nuner. Alcacer. Santa Cruz. Santa Cruz. I Benteke može. 82 rating. Evo ga, 119, dobar pek. I odmah mora ići poslije njega loš pek. Bojan. 85 rating. Lošine 100. Negred, može. DD6 rating. Lotte. I RB Bas. I još jedna legenda. I Italijan napadač. Vieri. To bre, 2 legende. Hoće li biti najbolji pek? Neće. Ali dobro, 2 legende ima. Yeah. Zadnji vezni. Casemiro. PS, skroz loš pek. Inform. Koji inform? Galman. Ziller. Može. Dobro, nije loše. Inform Ziller. I 2 informa u peku. I CDB. 2 informa u peku. Dobro, nije loše. I Aspilkajte, može. I Informusa može. I Leveci. Kako se smiješ? I Inform kojeg ima. To je Inform prvi kojeg smo dobili. I loša McCarthy. Biće ovo pod klip. Pusti. Ajev. Nikad, iskreno. Alfev. I 3, 4 sad. Ruben. Nije. Lens. Endol Mohamed Beščica sam vidio. Centralni pek. Savić. Pa još imamo. Ništa posebno. Desno krilo. Daj Mesija kad daješ. A da, on je RF. Kad daješ ovaj desnu stranu, daj odmah Mesija. I Argentinu. Kagava. Kao što rekao. Yes, he's bad. I opet sam vidio da nekog dole, pa... I evo ga Inform. I Inform Farafael. Rekao Farafael. Dobro, nije loše. Cam Hernandez ima, momka. Nije loš, 105. Inform Enijama.
107. 3, 4, njama sad obični. Malo prije najbolju peku, tačnije pek prije ovog najbolju peku njama inform. Sad obični njama. Što nije to da je Martinez najbolju peku, ali dobro. Lamo Šile. To može. Šile može. Šile može, ali loš pek. I golman Španije. Asenjo. 3, 4. Klasen. Ja mislim da će biti na kraju Ronaldo. I evo ga Spahić, dobro. Bam! Loše, Marquez, to. Evo gore Lovici. 3, 4, sad! Kolarov. Nije loš, ali Kolarov najbolji peku. Chris Smalling može. Iz Uniteda. Inform... Koji Andrej može. Loš pek, jesam rekao. 3, 4, sad. Pereira. I ljudi, ovim putem želim da vam zahvalim za 19 subscribera. Hajdem do 20, pa ide specijal. Buso sofa. Šta još? I da napišem koja igrica bi gledala. Sanchez! Tu! Alexis Sanchez! Idemo! Tako je! Alexis! Može! Dobili smo uvijek jer što se nisam toliko radilo. Alexis Sanchez! Znaš, nisam radilo da bi bio legende pa. Ali ako nekog boljeg igrača nisam. Jednom sam dobio inform Ibrahimovića, Neuera i Robi. Ali imam je od zato što sam izbrisao pa opet skinuo da bi mogu snimati. Nklovu imam. Nklovu. 82 loš pek. 3, 2, 1, sad Sterling. Može Sterling. Jefferson isto se nije loš pek. 3, 4, sad. Palić, nije, Pele. Pelje, ovo bi se trebalo čitati, a ne Pele. O, 46. Joj, Kuruzo, kako loš. I napadač Vilja. Moj najbolji igrač. Iako najnjam za United. Sada je bio dobro da sam na nogu. Sve se to poravio. A sad tu sad je u Uničkoj ligi. Lizi, kako hoćete. I 3, 4 Abu Bakr. I fejka za. Ja se kliknem. 3, 4. Može Kastan. Ne, loš nemam. 104 nije loš pek. I vjerojatno će biti i za moju godinu nešto ću ja snimiti. Pa će izbaciti logično u januaru. Ne znam. Pošto je najvjerojatnije nije izgleda kod kuće. Ako budem slavio, bit će opet specijal. 3, 4, sad. Neuer. Leno. Dobro Leno. Kako puno šaka brade. 165, 190, može. Reme. Bale! Dobili smo Gareta Bale! Oh my god, Gareth Bale! Kako nas je krenulo, Gareth Bale! I can't believe!
94, 5, 83, shooting 83, passing 84, dribbling 80, physicality. Nemoguće, Gareth Bale, yeah! Idemo. A nikako nisam mogao dobijeti ove bolje igrače kad ne snimam. Dobro, legende ne računamo. Ove Ronaldo. Ne, mislim realno i Barca. Jedno sam dobio Pikeha iz Barce i ove desne bekove što smo dobili u klipu. Nisam to ne izvati Ronaldo sad, ja bi se ubio. Alaba može! Moj najjači bek je bio sa Alabom i Van Nistelrooyom prije. 3-4 stad! Ko je Di nije? Alessandro. Desandro. Montorivo. O. Sad ne gledam i... Alan. Sad baš ne gledam. Ja sam okrivio telefon nogama. Sad će mnogi reći da sam ništa dobro dobio, ali vjerojatno nisam. Bastos. Sad je Nouspek. I... Nani. Nije Nani, Rafa. Florenci. Sad ide Koljenopek. Inform. Benarfa, može. I sad ide drugo Koljenopek. I... ovaj put ko Feguli može. Sada ide... kakav pek pisat? Aha, sada ću... Čelopek. 3, 4. Sad! I... Kruse, ma daj. Kruse mi dadni. Ovo je običan pek. Sve ne može. Evo, opet ćemo Čelopek. CDM, Matić može. Ali već imamo Matića. Nije loš pek. Evo još jedan Čelopek. Inform, Čelopek, Inform, Martinez, Batra. Nije loša. Ja se nadam Martinez, makar. Gils. Centralni bek. Pepe, može. Može Pepara. Može. I Ovesić. Jedan. Majkarca, da vidimo koje su najplika. Ovaj Storchov, pa Vieri, pa Bale, pa Sanchez, pa Alaba, Pepe, Matić, Leno, Inform Njama, Inform Rafael, Inform Kahn, Inform Adruz. Onaj obični Adruz, Lopez, Huntelar, Kastan, Jonas, Remzi, Gundogan, Trapp, Kagawa, Gonalos, De Vrij, Sterling, Tuolan, Milito, Ljučasta karta, Vialdum, Ziller, Matip, Aurier, Batra, Klose, Mota, Kaka, Njama, Sernan, Negredo, Juan Franco, Vasil Grese, Vicel, Anje, Kajar, Hananes, Jovitica, Ko, Anfield, Feguli, Topak, Ngo, Pereira, Abdenur, Alan, Morata, Rojo. Imamo Rojo. Martinez, Savić, Carvajal, Thiago, Rafael, Obični, Castro, Kruse, Bruno, Camacho, Wilse, Wilsh, Herrera, Benar, Fandre, Informa, Virula, onda obični, Irola, Vilja, Fedentino, Milner, Alessandro Ochoa, Rodriguez, Tito, Bella, Debuši, Williams, možeš malo pogledati, malo sporije. Gledam se čas sva imena. Zašto mi ovako glas? Vidite, ali imam ja sam još dala Informova. Evo Spahić. Mora biti makar još jedan. Znam da imam
Evo kako vidiš, Čenes, Musa. I ovo su ovi. Evo ga vidio sam ovdje još jednog si B. Ok, idemo na otvaranje pekova. Hoćemo još 15 pekova. I opet Informusa. Mali prst pek. I Klose opet. Ništa. Prstenjak pek. I Vermalen, dobro, nije loš. Srednji prspek sam malo. Bam. I bakra, obični put. Kaže prspek. I Pjanić, može! Pjanke, može. I Informa ovaj može. Onda palac pek. 3, 4, nešto. Onda drugi, Vanda Feller, dobro, nije loš. Onda drugi palac pek. Loš pek. Drugi palac pek, nema sreći s palcima. Wilshire. Onda opet kaže prst pek. Daj, zašto mi samo daješ ove što nisu? Susret. Daj mi sad neku još legendu. Pred kraj. A daj! Prstenjak pek. Napokon izliderir. Ko je? Maksimović, ima Maksimović. Daj nekog dobrog. Dobro, sad idemo. Koji bi sad pek? Sad ide Obersbek. Da, Noseback. Ništa, onda jezik pek. Ti mene radu. I za kraj sam čuvao čelo pek. Čekaj da nađem pekove. 3, 4, čelo pek. I centralni. I kaka. Gdje što pekuvan? Ne. I formu kojeg imam. Jej. Hoću da dobijem jednu legendu još. Higuain, može, dobar igrač. Akinfeev. Hajde. A ko si ti? To je onaj što imam njegovu ljubčastu kartu. Pa sam njegovu ljubčastu kartu i možeš dobiti. I opet. Hajde, bakra. Daj bakra, bog te stvori. Quaresma, dobar igrač, ali nije nešto posebno. Tri, 4, daj mi Mesija! Da, moja Vilsela. Informzuma može. Sada ćemo koljno pek again. Nikmo da. Koljno pek. 3,
4 sad. Nešto. Vermali. Toni. Ako mi daješ regionalno, daj mi iz Tottenhama, ne ovoga. 3, 4. Pareho, 59, 5. 3. Are you kidding me? Are you kidding me? You kidding me? Are you kidding me? Tajte. Minimalno. I evo ga, Informa. Mislim, posme, ne da. Služit. Cruz, znao sam. Šta ćeš? Miralas Kevin nije loše. Papadopoulos. I to nije loš igrač. Daj mi sad nekog dobrog. Sa ko može? Može? Nije loše. A daj, koji si ti? Max. Tri, četiri, sa. Klase. Maicon. Ovo fake. Nuklou. 3, 4. Abdenu. 3, 4. Rezultski ko ne. 3, 4. Ništa. Castro. Jao, Castro. Rodrigo. Daj jednog dobrog. Osim onog ljubčastog. A nije on je nešto 81 notina. Long inform, dobro. 4 sad. Ja ću se pojesti. Rafinha najjači u peku.